Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang di channel YouTube Akang Alin, channel konten dakwah seni dan budaya Islam. Semoga bermanfaat. Amin. Alhamdulillah paratos dibuka kulatunan syair-syair salawat abdi sabaraha kanca sareng grup Hadroh Al-Maghfirah oge aturanan wilujeng sumping kasadayana para tamu undangan anu tebihna caketna sakali deui wilujeng sumping sadayana para tamu undangan dihaturanan calik dina tempat anu paratos disayogikeun ku para panitia.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Marhaban ya syahr Ramadan ya syahr siyam. 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 Selamat datang
رمضان يا رمضان جئنا إليك بالغفران رمضان يا رمضان جئنا إليك بالغفران مرحبا يا شهر رمضان يا شهر صيام 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 selamat datang Ramadan bulan penuh ampunan selamat datang Ramadan bulan penuh ganjaran Ramadan ya Ramadan jika ilaika bil ghufran Ramadan ya Ramadan jika ilaika bil ghufran ya Ramadan ya Ramadan ya Syiam marhaban ya Ramadan ya Syiam marhaban ya Ramadan ya Syiam marhaban ya Ramadan ya Syiam Allah jadikan Ramadan bulan penuh berkah Allah jadikan Ramadan bulan penuh rahmat perbanyaklah ibadah jangan lupa sedekah perbanyaklah tadarus jangan lupa salat marhaban ya Ramadan ya Syiam 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 صلوا على النبي محمد صلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Masih lanjut Ibu salawatan. Masih semangat. Enjing-enjing kedah semangat ya Ibu. Wilujeng sumping sekali deui beribados ngaturkeun wilujeng sumping kasadayana para tamu undangan nu parantos dongkap di haturanan menempati tempat anu parantos di sayeungkeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ma'asalama fi amani syaikhana Allah wa rabbi irham wa rabbi ruhina ya rabbana ma'asalama fi amani syaikhana Allah
الله ربي ارحمه ربي روحنا يا ربنا. Ustadz Ustadz Ridwan Cai ke panggung, Aqua ke panggung, Aqua foto. Ma'assalam fi amani syaikhana Allah Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'assalam fi amani syaikhana Allah Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana. Shaykhana Allah Rabbi irhamhu Rabbi
salam alaika habibi Ahmad habibi 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 salam alaika habibi Ahmad habibi 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 salam alaika Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allah ya Rabb, Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami. Allah ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah urusan kami, agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang ilahana
Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Muhammad sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat, syair-syair sholawat anu dilanjutkan ku guru madya Imam Biro. Mudah-mudahan sadayana mewaskan sholawat sehingga amal saya tangkosna amal kabarakahan kangge urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, wilujeng sumping para rombongan Kepres IPB panginten anu dipimpin ku Pak Esa Haji Arso tapi Pak Lurah Border anu parantos nampak hadir rempet di payunan urang sadayana. Mudah-mudahan sadayana sing aya dina kesehatan, sing aya dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dia kurang iya ya. Bersih.
Terima kasih dan apa yang saya suguhkan bermanfaat, amin.